дуруд мефиристам аз Прагаи абрӣ ба ҳамаи онҳое ки ба Озодӣ видео канали радио Озодӣ дар YouTube пайвастанд барои шунидани тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон аз ман Шаҳлои Гулхоҷа ки ҳар субҳи барвақт дар соати 7 саҳар бо вақти Прага бо шумо суҳбат мекунам ва кӯшиш мекунам ки дар чанд дақиқа бароятон хабарҳои тозаро бирасонам, хабарҳое ки фикр мекунам барои шумо низ донистанашон муҳим ва ҷолиб аст. Хуб, табри ҳам гуфтам ҳоло соат дар Прага 7 аст ва дар душанбе 10 ва ман шурӯъ мекунам аз хабарҳое ки дар дастам ҳоло ҳаст. рӯзи 10 сентябр дар пойтахти Полша шаҳри Варшава ҷаласаи Созмони амнияти ҳамкории Аврупо оид ба ҳуқуқи башар ва интихоботи демократӣ шурӯъ шуд ва қарор аст то 21 сентябр идома кунад. дар ин баҳсу баррасиҳо намояндагони 57 кишвари узви ин созмон ва созмонҳои ҷамъиятиву ҳомиёни ҳуқуқ ва ҳам намояндагони мухолифон метавонанд иштирок намоянд. аз Тоҷикистон як ҳайати ҳукуматӣ, ду раҳбари созмонҳои шаҳрвандӣ ва ҳам фаъолони мухолифин ки дар хориҷа ба сар мебаранд дар ин ҷаласаҳо иштирок мекунанд. Стив Свердлов, пажӯҳишгари масоили Осиёи марказӣ дар созмони Human Rights Watch, дар як суҳбат бо радиои Озодӣ дар остонаи шурӯъи ҷаласаҳои Варшава гуфт ки соли ҷорӣ мақомоти дафтари Институтҳои демократӣ ва ҳуқуқи башарӣ Созмони амнияту ҳамкории Аврупо ки масъули ташкили ин конфронс ҳастанд, дар муқаррароти баргузории ҷаласа тағйирот ҷорӣ карданд. Свердлов гуфт ки хабар ёфтааст дар ҷараёни ҷаласаҳо ташкили намоишҳои эътирозӣ ва ҳам шиорпароканӣ манъ шудааст. ба гуфтаи ӯ ин ҳамон нигаронӣ ва эътирозест ки аз забони ҳукумати Туркия, Озарбойҷон, Тоҷикистон ва дигарҳо садо медод. Зимнан соли 2016, як сол баъди манъ шудани фаъолияти ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон, даҳҳо тарафдори мухолифин дар толори маҷлисгоҳи ин созмон дар Варшава бо мақомоти тоҷик вориди баҳс шуда поймолшавии ҳуқуқи башар дар ин кишварро ба боди интиқод кашиданд. дар пай ҳукумати Тоҷикистон гуфт ки Созмони амнияту ҳамкории Аврупо набояд аъзои созмонҳои террористиро ба ҷаласа роҳ медод ва соли 2017 фаъолияти ин созмон дар Тоҷикистонро маҳдуд кард. Сентябри он сол ҳайати Тоҷикистон ба ҷаласаи Варшава ҳозир нашуд. Созмони амнияти ҳамкории Аврупо ва дигар ҳамкорони ғарбии Тоҷикистон мегӯянд ки шаҳодати фаъолияти террористӣ анҷом додани ин созмонро пайдо накарданд. ва бинандаи азиз, мо дар ҷараёни рӯз ҳатман ҳар нуқтаи тозае ки дар ин ҷаласа садо медиҳад барои шумо хоҳем гуфт. барои ҳамин ҳам моро пайгирӣ кунед. ва ман рӯ меорам ба хабарҳои дигар. мақомоти Тоҷикистон расман эълон карданд ки чархаи аввали нирӯгоҳи барқи обии Роғунро 16 ноябри имсол дар рӯзи президент ба кор хоҳанд даровард. дар саҳифаи аввали вебсайти расмии нирӯгоҳи Роғун низ соати маҷозие ба кор даромадааст ки чанд рӯзу чанд соат ба чанд дақиқаву сония боқӣ мондан то фаъолшавии нирӯгоҳро мешуморад. бино ба ин соат то ифтитоҳи чархаи аввали Роғун 69 рӯзи дигар мондааст. дар нирӯгоҳи барқи обии Роғун гуфтанд ки охирин омодагиҳо барои фаъол кардани чархаи аввали нирӯгоҳ идома дорад ва то рӯзи ваъдагӣ онро анҷом хоҳанд дод. давлати Тоҷикистон Роғунро тарҳи ҳаёту мамот барои кишвар номидааст ва мегӯяд қарор аст ширкати итолиёвии Селини Имперҷило турбинаҳои онро мавриди баҳрабардорӣ қарор бидиҳад ва истеҳсоли нирӯи барқ дар он шурӯъ шавад. Роғун дар сурати такмил шудани сохтмонаш метавонад Тоҷикистонро бо нирӯи барқи кофӣ таъмин кунад. ҳукумати Тоҷикистон имсол ба миқдори $500 миллион евробон фурӯхт ва қарор аст дар умум барои бунёди Роғун $4 миллиард барои ин сохтмонаш сарф кунад. ва садди нирӯгоҳи Роғун бо баландии 335 метр баландтарин дар ҷаҳон мешавад. бояд гуфт ки нирӯгоҳи Роғун 6 турбинаи 600 мегаватӣ хоҳад дошт ва бо тавонаии 3600 мегаватт қудратмандтарин нирӯгоҳ дар Осиёи марказӣ хоҳад шуд. додгоҳи ноҳияи шаҳри Туз ба муҳокимаи парвандаи пурсарусадои муаллимаи мактаб Дилбар Мигнороваи 29 сола оғоз кардааст ки дар куштори як ҳамсоя ва маҷрӯҳ кардани модари он гумонбар мешавад. аз замони содир шудани ҷиноят моҳи июл то имрӯз тафтишот ба хулосае омадааст ки бояд ҳамчунин ҳамсари муаллима Шавкат Нурматов ҳам ба ҷавобгарӣ кашида шавад. парвандаи ин ҳамсаронро додгоҳи ноҳияи шаҳри Туз баррасӣ мекунад. рӯзи 10 сентябр як масъули ин додгоҳ ба радиои Озодӣ гуфт ки муфаттишон баъди таҳқиқи мушикофона ба хулосае омаданд ки моҷарои хунини рӯзи 8 июли имсол дар деҳаи Султонободи ҷамоати деҳоти Пахтакор бо иштироки ҳамсари муаллима ба сари баҳси замин рух додааст. ба ҳамсарон муҳлати тӯлонии зиндон таҳдид мекунад
از دادستانی نویه شهرتوز گفتند که معلمه و همسر او بر اساس ماده‌های تیاری به جنایت، سوء قصد به جنایت و کشتار کودکس جنایی تاجیکستان محاکمه میشوند. یک مسئول دیگری مقامات انتظامی گفت که بحث همسایه‌ها و سرزمین از بریدن شاخ درختان یکدیگر شروع شد و بعد بحث‌های 4 ساله با فوجیه انجامید است. ضمناً بحث همسایه‌داری در جامعه تاجیکستان که اساساً سر تقسیمات زمین و درخت و آبکشانی سر میزند کم نیست. معمول‌ترین این بحث‌ها که گاه به دادگاه میروند بیشتر برای تقسیم ناعادلانه زمین سر میزنند. و رو میارم به خبرهای جهانی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است اگر حکومت سوریه به ضد آشوبگران در ادلیب عملیات آغاز کند در این ولایت فلاکت بشری رخ میدهد. در یک مقاله در روزنامه وال استریت جورنال آمریکا رجب طیب اردوغان روز 11 سپتامبر نوشت که جامعه بین‌المللی باید نسبت به ادلیب چاره بیاندیشد، در عکس حال تمام جهان بهای بیعملی را میپردازد. مقاله رئیس جمهوری ترکیه بعد آن نشر شد که هواپیماهای سوریه و روسیه با بمباران شهر ادلیب تکیه‌گاه آخرین شورشیان شروع کردند. خلوصی اکیر وزیر دفاع ترکیه روز 10 سپتامبر گفته است که حمله‌های زمینی و هوایی به ادلیب باید قطع شوند و در آنجا آتش بس اعلام کنند. ترکیه از حامیان اساسی شورشیان در شمال سوریه است. در جنگ 7.5 ساله داخل این کشور بیشتر از 400,000 نفر کشته شدند و میلیون‌ها تن دیگر به خانه و در ماندند. و یک خبر دیگری ما مربوط به قرب روبل روسیه است که بیشتر شما بیننده عزیز که در مهاجرت در روسیه هستید از ما میپرسید. باید بگویم که قرب روبل روسی روز 10 سپتامبر در برابر دلار آمریکایی یک بار پایین رفت و از سال 2016 به پایین ترین سطح رسید. دیروز در روسیه یک دلار آمریکایی را به اندک بیشتر از 70 روبل روسی تبدیل می‌کردند. نگرانی ها از وضع اقتصادی روسیه و سخت‌تر شدن تحریمات آمریکا سبب شده است که ضمن معاملات یک دلار به 70.16 روبل برابر شود. با گفته خبرگزاری رویترز ممکن است قرب روبل از این هم پایین‌تر نرود، زیرا در این موسم شرکت‌های روسی که عمدتاً به فروش محصولات مشغولند برای پرداختن مالیات و اجرای دیگر مسئولیت‌هایشان دلار فروخته و روبل بخرند. پایین رفتن قرب روبل به وضع مالی صدها هزاران مهاجرین کورین تاجیکی در روسیه کار می‌کنند تاثیر منفی می‌رساند و قرب دلار بعد سال 2014 و بعد آن پایین آمد که روسیه نیم جزیره کریم اوکراین را اشغال کرد و آمریکا و اتحادیه اروپا به ضد آن تحریم اعمال کرد. ضمناً در تاجیکستان این شب روز قرب میانه فروش یک دلار آمریکا 9 سومانی و 43 درهم تشکیل می‌دهد و 1000 روبل روسی باشد به 135 سومانی برابر است. بازم برمیگردم به تاجیکستان. پلیس نویه فرخور گفت که اخیراً مردی را بازداشت کردند که در ترس دادن ساکنان دهه مهنت آباد جماعت در قد واقع در مرز افغانستان گمان بر میشد. بازداشت شده فردوس حلیموف یک ساکن محلی است که ظاهراً بیماری روحی دارد. این منبع گفت که او بارش دویده و لباس چرکین سیاه به خانه ساکنان در آمده آنها را میترسانده است. در پی این مقامات نوبتداری کرده اخیراً این نفری که همچون مخلوق نقابپوش سر و صدا پیدا کرد بازداشت شد. یادرس میشویم که ماه گذشته ساکنان این دهه شکایت کرده بودند که مرد نقابپوش شبانه به خانه ها در آمده اما مال و جهاز را نمیرسد ولی زنان را میترساند. بعد این حتی مردم شبانه نوبت پایی میکردند. اکنون ساکنان دهه مهاجرآباد میگویند که بعد بازداشت این شخص دیگر همه آرام است و کسی آنها را بی‌ضابطه نمیکند. نیروگاه برق آبی سنگتوده یک شرکت برق تاجیک خواسته است که نزدیک 45,000 سومانی را از قرض 1 میلیاردیش کم کند. این مبلغ قرض استفاده از نیروی برق کلیسای پروسلاوی نیکلای مقدس در دوشنبه و کلیسای مریم مقدس در شهر ترسونزاده بود که سنگتوده یک پرداخت آن را برای عوض کم کردن قرضش از برق تاجیک برداشت گرفت. نیروگاه سنگتوده یک که اکثر سهمیه‌هایش در روسیه قرار دارد به تاجیکستان طریق برق تاجیک برق می‌فروشد. شرکت برق تاجیک حالا بیش از 1 میلیارد سومانی از این نیروگاه قرض دار است. روز 10 سپتامبر در نیروگاه سنگتوده یک به رادیو آزادی گفتند که رهبران کلیسا برای کمک در پرداخت قرضشان از استفاده برق مراجعت کردند. باید گفت که کلیسای پروسلاوی در شهر دوشنبه، ترسونزاده، قرغانتپه، پنجکند و خوجند فعالیت میکنند. اکثر این کلیساها از زمان شوروی ساخته شدند و راهبان آنها روس‌ها هستند. ضمناً طبق آمار نفوس‌شماری اخیر در تاجیکستان 34,000 روس‌ها زندگی میکنند که اکثر آنها پیروی مذهب پروسلاوی دین مسیحی می باشند. و یک خوش خبر دیگر هم دارم. خوانندگان تاجیک از آزمون بین‌المللی
нишон аз ҷумла 2 медали нуқра ва 4 биринҷӣ баргашта. Дар ин бора ба Радио Озодӣ аз лицеи интернати тоҷики русӣ Ҳотамбев хабар додам. Дар сабқати байналмилалӣ ки рӯзи 2 то 9 сентябр дар Москав пойтахти Русия баргузор шуд, хонандагони тоҷик аз дигар кишварҳои осиёӣ сабқат дар байни 33 кишвар ва бо ташаббуси шаҳрдори Москав Сергей Собянин баргузор шуда буд, пирӯз омаданд. Дар доираи ҳафтаи маориф ҳамчунин бизнес форум оид ба фановариҳои рақамӣ ва инноватсионӣ дар соҳаи маориф баргузор шудааст ки дар он садҳо мутахассисони соҳаи маориф аз саросари ҷаҳон ширкат карданд. Бар асоси омори расмии Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон аз аввали соли 2018 хонандагони кишвар дар 20 олимпиадаи байналмилалӣ иштирок намуда сазовори 206 медал, аз ҷумла 47 медали тилло, 73 нуқра ва 86 медали биринҷӣ гардид. бештар ва комёбиҳои аз ин ҳам зиёдтар дар ҳама соҳаҳо. Бинандаи азиз, ман аз шумо сипос мекунам ки чанд дақиқаи худатонро барои шунидани хабарҳои Радиои Озодӣ бахшидед. Умедворам ки рӯзатон ба хубӣ пушти сар мешавад ва ҳатман баъд аз 3 соат дигар бозам бо мо мепайвандед барои шунидани боз ҳам хабарҳои аз ин бештар дар муаррифии сархати хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон. Шаҳлои Гулхоҷа будам бо шумо ва ташаккур.